Oya wasiara salabuki may nakaulebu na tiala tilebu au saboro ko tunga en radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan. Ebi nakabeyaw na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan na evangolite ay rakiraki. Ke mami na marama ni Northland. Ke mami daw talenta ka na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan. Na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan. Isambul binaka se koengo na boleleka ni nonde tukutuku kawe bagalebo na sipigini mboselawa Dr. Chigulubeni ena kena maidhile tumba na ve tukutuku so membaleta na non ramboseka na komiti ni bisnisi kadhibo endo na mbosto tolni kuwa Dr. Lubeni ke na buni bolelebo ni palimendi bini na musimalua ke irna non ratimi ni beka balawa dhil na ve tukutuku ngo imber ni ve utaki na ve utaki ni public accounts committee Rau tenendono ndolu bitu nan rau dhiwa sauluk on na thala era wakati kina ngoni buli na primary kina secondary ena baksaoti ngoni tutuge bande itaka na minister ni buli Dr. Mahendra Reddy ena ngauna baidhuri kina na non rambose na ililu ni korni buli se principals conference ni kuwa ena kena ruisibe na ililu ngo bagandreti rekina na ililu ni korni buli already me randikia batalemanta na kena barautaki na beidha longo Gono ready ni ndua talangana tikina lauri rawa oya na lebu ni bagalu tubuli ena beisinga Robita nota ka bunga na ulutanga le lebu na nonde lilu ni mata ni tu porenge mbani marama ke ne lilu ni mata ni tu India na Narendra Modi Rome vital noa na lilu e ruongo ena ngauna medhengu kina India mbani marama ene ngole ki Turkey wareta mbani marama na kena ngandrebetiko na bebu ke boilabo ena bugu ni kena rao ni borati na ndraki ko eso ni bakatang na tangilambo Winston kena tumbu na yalal ni wai ena bugu ni bebe sau ni ndraki kerbe butalangombo ni marama kina mata ni to India ena kena barautaki na itubutu membaleta na buruburi ni ko sabsaba siana solar energy kina ngito ratu me badabar na nortu barau na nonda timi ngito le abitu ena ndona bako ko yango kena timi ni Scotland artuna na makina nonda dorbo ena buni sot lebu mai Londoni ena singa ni mataka dei toga ni mateni tutu ena tubutu ni puendi ena World 7 Series ia ke bakai na rawati nganga ena moni madongo ena ndona ngauna ngwela da bindendre kina nonda bonua me bakai ni mateni ngauna menda tau kena kini bogarua na do bilebu ni World 7 Series pitiro na sote kena timi ni Ngilandi ni sibi na tini gandua ena vana miniti na mbongi ni mataka karua ngito kwa tombu kena timi ni welesi ni boe tini karuna miniti me rua na kaloko ena mataka dada ni singatambu ka yote ngito kwa tombu kena timi ni Australia ni boe ona miniti me lima na kaloko ena mataka tungan singatambu raunin saraba na sot ni London Sevens ena FBC TV raunin rongoda kena kamburaki na bengi tu ni nonda matatimi ena radio Fiji 1 ke Nambula FM May dabekir na pole leka ni nonde tuktuku na nonda bata kalungata ni moni matawa Bulan salo mitinai korbotan ando tali tak navarong na Nambula FM namban dua na sere Golvina gua saukuru todo tali tak na Nambula FM Nimbula narango lavinia tokeni korro na kasi ando bakrong Nambula FM namban dua na sere Bolo binaka ya makereta mengandi na SBA Nambula FM number 2 NSR. Kwa korbo, tasang talento na station ni Rolerua, number 2 nga Nambula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.